Om Swastiastu. Sanewang yang titiang, Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kubu Tambahan, Sane Subaktin titiang, para guru lan para juri lomba mapidarte SMA Negeri 1 Kubu Tambahan, Sane Kusumayang titiang, para panitia lomba mapidarte SMA Negeri 1 Kubu Tambahan, Sane Tresna asihin titiang, para siswa SMA Negeri 1 Kubu Tambahan. Angayu bagya uningayang titiang, majeng ring ide sangyang widiwasa, duaning asung kertawara lugraha ide, iraga sarang sami, kecunduk ringgalahe sane becik puniki. Titiang Komang Radmini saking kelas dasa BB, jagi maatur-atur sama trenganinin indik, nepasin kuentenan panglima COVID-19, rikala melajah kelompok. Ida dane panureksa miwah pamilet pecentokan sane kusumayang titiang. Sayu wakti sekadi mangkin kewentenan keuripane, pamekas iriki ring jagate Bali sane keuningin, kantas kemangkin kewentenan virus corona sane kantun ngelimbak ngerabde jagate sami. Kuentenan virus corona ngemargi yang pikobet ring wewidangan makesami. Nenten wantah ring widang kesehatan kemanten, nanging ring widang ekonomi, sosial, agama, miwah pendidikan sane sampun keni. Raris napi sane presiden iraga laksanaya, pandemi nambakin iraga mangda rumaket asah asih asuh sareng sawitra miwah keluarga. Punike mawinan mangdane iraga urati teken kesehatan iraga sekadi parilaksana nguacikin tangan, nganggen masker, tur nyaga kuentenan wates iraga sareng sematon rosan utawi nginggilang protokol kesehatan. Titiang sane mangkin jagi ngaturang mekudang-kudang contoh pekaryan sane preside kelaksanayang mangda rumaket sareng keluarga tur semeton. Ide dane semeton sareng sami sane wangyang titiang, rikala melajah sareng-sareng, rikala ngemanggihin kameuhan ring pelajahan, sepatutnya mangda iraga saling welas asih lan tendemit teken kewikanan sane iraga drenang. Iraga dados metaken kewikanan iraga sareng lianan, dados nganggen media sosial chatting, video call, utawi aplikasi Zoom miwah Google Meet. Sane mangkin ngiring sikiang pikayune midap-dabin nepasin kuentenan panglima COVID-19 punike antuk setate nyaga padewekane soang-soang turmaning nginggilang protokol kesehatan ring kewentenan dewek mangde setate nyaga ajeng-ajengan sane sehat. Elingang ring sajeruning melajah kelompok, sepatutne mangde presiden ngawetesin padewekane sareng semeton sami. Yening punike kemargiang antuk luring, mangdane semeton sareng sami
Sutindih ring protokol kesehatan punike. Sampunang maboya, sampunang ajerih ring kayun. Mangda setaten tegang kayun, nyupa pire kahanan padewekane, terpalemahan sahe, pawongan sami, naler, ring pahrayangan naler. Inggih semeton sareng sami, rikale iraga melajah kelompok, mangdane iraga saling welas asih, lan tendemit teken kewikanan sane iraga drenang. Iraga dados metaken kewikanan iraga sareng lianan. Dados nganggen media sosial chatting, video call, utawi aplikasi Zoom mewah Google Meet. Rikala iraga melajah kelompok, sepatutnya iraga urati tekan protokol kesehatan sekadi parilaksana nguacikin tangan, nganggen masker, tur nyaga kewentenan wates iraga sareng semeton prosan. Inggih semeton sareng sami, asa punika titiang maatur-atur ringgalahe sane becik puniki, yening wenten kirang langkung aturang titiang nunas geng rene sinampura. Pinaka pemuput aturang titiang ngaturang para mesanti. Om Santi 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 Om.